Poštovane dame i gospodo, zemljakinje i zemljaci, dragi prijatelji. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred Kulturno-informativnog centra Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Zagrebu i poželjeti vam dobrodošlicu. Na početku poslušajmo himne Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Pozdravimo te himne, a nakon toga video porukom povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine obratit će vam se dr. Denis Bećirević, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poštovani građani Bosne i Hercegovine u inozemstvu, čestitam vam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. marta 1992. godine se na legalnom i demokratskom referendumu preko 64% građana Bosne i Hercegovine izjasnilo za nezavisnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. To je bio presudan moment u dugoj historiji naše domovine. To ne smijemo zaboraviti nikada. Širimo istinu o našoj zemlji. Borimo se za ljudska prava svakog čovjeka. Posebnu zahvalnost želim iskazati bosansko-hercegovačkim antifašistima iz dva posljednja rata. Oni su najzaslužniji zato što imamo državu i zato što možemo obilježavati Dan nezavisnosti. Nažalost, velikodržavni protagonisti
pokušavaju našoj državi Bosni i Hercegovini oduzeti pravo na postojanje. Pokušavaju nam ukrasti i prekrojiti i historiju i književnost. Ne poštuju naš državni suverenitet. Kradu bosansko-hercegovačke talente u sportu, nauci i brojnim drugim oblastima. Uprkos svemu tome, ne uspijevaju slomiti državu Bosnu i Hercegovinu. Nju nisu trajno pokorile ni mnogo jače sile u posljednjih 1000 godina. Bosna i Hercegovina je uvijek imala svoje sinove i kćeri koji će je zaštititi. Tako je bilo i tako će ostati. Neka odanost i privrženost Bosni i Hercegovini bude jača od ličnih sujeta i animoziteta. Ne šutimo pred nepravdom, ne pristajemo na diskriminaciju, na provokacije ne odgovarajmo mržnjom i razgradnjom, odgovarajmo saradnjom i pozitivnom energijom. To je najbolji odgovor politikama destrukcije i podjela. Dragi prijatelji širom Evrope i svijeta, vama i vašim porodicama želim dobro zdravlje i puno sreće. Neka nam vječno živi naša majka, država Bosna i Hercegovina. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali koji su svojim dolaskom uveličali predstavljanje knjige inspirirane Banom i kasnije kraljem Tvrtkom Kotromanićem, jednom od najvećih i najznačajnijih ličnosti u bosanskoj povijesti. Pozdravljam predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića i također predsjednika Republike Hrvatske, doktora Ivu Josipovića. Pozdravljam muftiju akademika Aziju Efendiju Hasanovića. Nama dragu gospođu Sandru Bagarić, oparsku brigadonu. Bivšeg veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, prijatelja Bosne i Hercegovine, gospodina Tončija Stančića. Pozdravljam promotore knjige profesor dr. Juliju Matanović i profesora dr. Sanjina Kodrića. Naravno, poseban pozdrav autoru knjige Ljetopis o kralju Tvrtku, knjige koju večeras predstavljamo, gospodina Jasmina Imamovića. Poštovane dame i gospodo, pozivam veleposlanicu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, dr. Jelenu Kovačević-Bajtal, da vam se obrati. Dobrodošli na svečanost obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kao što znamo, ovaj datum spada u jedan od najvažnijih datuma 1000-godišnje, a posebno novije povijesti Bosne i Hercegovine. To je dakle veliki dan, dan kada je Bosna i Hercegovina voljom većine svojih građana postala nezavisna i suverena država. Država priznata od cijelog svijeta kao ravnopravna zajednica i članica međunarodne zajednice. Takva nezavisna Bosna i Hercegovina je naša domovina. Domovina svih nas. Domovina na koju svi trebamo biti ponosni. Nažalost, rasuti po svijetu danas nismo svi kod kuće. Od 1,5 milijuna silom rata reseljenih, veliki broj građana živi ovdje, u prijateljskoj Republici Hrvatskoj. Ogroman je to potencijal sposobnih, obrazovanih, pametnih i uspješnih ljudi. Upravo zato svako od nas na svoj način i u skladu sa svojim sposobnostima treba da doprinese razvoju afirmacije Bosne i Hercegovine. Na to nas obavezuju prije svega nedužne žrtve rata, naša djeca, ali i veliki uspjesi bosansko-hercegovačkih nobelovaca i oskarovaca kao što su Ivo Andrić, Dušan Vukotić, Dani Stanović, kao i drugi velikani bosansko-hercegovačke misli, nauke, kulture, umjetnosti i sporta. Mala zemlja sa tako velikim imenima i svjetskim priznanjima prestaje biti mala. Tačnije,
Teritorijalno mala, Bosna i Hercegovina je ljudski velika zemlja. Zajedno s njom i njoj zahvaljujući veliki smo i mi sami. I kao narod, i kao pojedinci koji narodu i narodnostima Bosne i Hercegovine pripadaju. Zato radimo svi zajedno za sadašnja i buduća pokoljenja Bosne i Hercegovine. Radimo za budućnost naše djece. Pokažemo im vlastitim primjerom kako se voli domovina. Domovina duge i slavne prošlosti, od Kulina bana do naših dana. Domovina otvorene i za nas ljudski izazovne budućnosti. Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, dragi prijatelji, kao što smo čuli 1. marta 1992. godine bosansko-hercegovački građani su izglasali nezavisnost države Bosne i Hercegovine i time i pravo na vlastitu nezavisnost, dostojanstvo i slobodu. Cijena tog izbora nije bila mala, ali dostojanstveno plaćana na očigled cijelog svijeta. Plaćamo je čak i danas. Otuda važnost večerašnjih i svih sličnih okupljanja na temu nezavisnosti, mira i slobode. Dostojanstvo i mira kojim smo posvećeni na način vlastitog samouvažavanja i uvažavanja drugih. Sloboda traži slobodu. Podrazumijevaj, naša sloboda drugima daruje slobodu. Robovlasnik nikad nije slobodan. On živi u vječitom strahu od moguće pobune roba. Otuda važnost slobode i nezavisnosti za sve. Onaj ko to ne razumije, na pogrešnom je putu. 1. mart je dan, simbol i put tako shvaćene slobode. Slobode za sve. Zato ga obilježavamo i slavimo sa najboljim željama za sebe, ali i za druge. Sloboda, mir i dostojanstvo nemaju cijenu. Mi to najbolje znamo iz vlastitog iskustva. I to želimo svima oko nas. Zajedništvo u miru i mir u zajedništvu razlika. To je sanjana svakodnevnica ozbiljnih i odgovornih ljudi. U ime svega toga, sretan nam i neka je sretan svima oko nas naš dan nezavisnosti. Hvala. Nakon ovih prigodnih riječi gospođe veleposlanice krećemo sa predstavljanjem knjige. Prva promotorica večeras je dr. Julijana Matanović. Gospođa Matanović rođena je u Gradačcu, Bosni i Hercegovini. Doktorirala je 1998. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temi Povijesni roman o hrvatskoj književnosti 20. stoljeća. Na istom fakultetu je profesorica na katedri za noviju hrvatsku književnost odsjeka za kroatistiku. Od 2014. godine članica je i suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Autorica je više od 200 ogleda, eseja i književnih kritika. Na hrvatskoj književnoj sceni profesorica Matanović pojavila se 1997. godine sa svojom zbirkom pripovjetki Zašto sam vas lagala. Dobitnica je više nagrada za svoj književno-kritičarski rad i također nagrađivan od strane kako Hrvatske književne kritike nagradom Julije Benišić, nagradu Kiklop dobila je 2009. godine za prozno djelo Knjiga od žena, muškaraca, gradova i rastanaka. Knjiga pod naslovom I na početku i na kraju biješe kava nagrađena je 2014. godine nagradom Ksaver Šandor Đalski za najbolju proznu knjigu godine u Hrvatskoj. Djela su je prevedena na više jezika, slovenski, njemački, slovački, češki, ukrajinski, makedonski, bugarski, tako dalje. Gospođo Julijana, izvolite. Hvala lijepo, lijep pozdrav svima. Ja sam imala sasvim drugu koncepciju svog predstavljanja, a onda na ulazu kad sam upoznala drage ljude, nešto se dogodilo u meni, pa ćete mi dopustiti da moje predstavljanje mog dragog prijatelja Jasmina malo ima i osobni ton. Naime, svitalo je tog 4. svibnja 2005. godine, kada sam ocu svoje kćeri u Oraškoj bolnici dala obećanje
da ću malo dovoditi u Bosnu i da ću priču o njenim predsima i njenim samom sačuvati u sjećanju, u pamćenju i da ću ju čuvati od zaborava. Nakon što sam dala to obećanje, on je počeo spavati, ja sam se išuljala iz bolnice, mislila sam da samo drijema. Negdje na putu prema njegovoj rodnoj kući i prema majci koja je čekala vijest o sinu jedincu, zavibrirao je moj mobitel. Stigla je poruka, Ivan da je preminuo, poruku je poslala ravnatelj Oraške bolnice, bilo je 6 sati i 19 minuta. Obećanje sam izvršila ga još uvijek. Kad god bi s mamom, dok nije pošla u školu, odlazila na grob njezina oca, kad bismo se vraćali na prijelazu u Orašju, kad bi nam policajac vraćao, ti carinik vraćao naše putovnice, mala bi rekla mama, jer bi Bosna ostala na nebu. Sljedeće godine u veljači bili smo nas dvije pozvane na zibovanje, ni manje ni više nego u Kraljevu Sutjesku kod naših fratara, jer je tada vikar, bio jedan dobar moj prijatelj, Gvartan Pravijeko Tomić, rekao da je pročitao sva moja djela i da je zaslužio da mi pozove u goste. Ja sam to rado prihvatila jer sam ih htjela zamoliti da pročirim malo iz fratarske ćelije, da vidim taj snijeg bosanski, nigdje ne bude snijeg tako kao što pada u Bosni, i da svako jutro kad fra Stjepan Dubnjak odlazi u šetnju i pravi te svoje korake po snijegu i malom brdu, da ja pomislim da sam izašla sa stranica Proklet Avlije i da vidim tu prugu Prkine koja se savija u snijegu, nepravilan i nepoznati krug. Jer to je Bosna. Gore je bijelo, gore je čisto, a čim malo otopli, vidi se blato i vidi se ta uska pruga Prkine, ta povijest koja se savija doista u nepravilan krug. Moje dijete tamo šetalo sa časnim sestrama koje su naučile da je tu šetala i davno kraljica Katarina Kotromanić, žena pretposljednje bosanskog kralja, koja je rekla mala, ako je mogla, ona može šiti. Naučili su je da kad se vrati u vrtić, da dođe pred svoje tete i da kaže ja sam bosanska Hrvatica. Kako je ona poslušna na svoju majku, ona je to i učinila. Ja sam jedan dan došla po nju u školu, u vrtić i meni je jedna od viđenijih zagrebačkih gospođa prišla i rekla je mala vam je danas u vrtiću, rekla to i to, oprezno je recite da to ne bi trebala govoriti. A život se pobrinuo da ja onda nakon godinu dana upoznam Jasmina Imamovića. Pozvao me u Tuzlu, ja sam došla u Tuzlu, u onu Bosnu o kojoj je govorio moj čača, o kojoj je govorila moja baba, u onu pravu Bosnu. I vidjela sam da Bosna onakva kako ja znam i kako sam obećala čuvati u sjećanju ocu svog djeteta, da takva Bosna može biti i da takva Bosna postoji. O Jasminu sam slušala, Jasminove sam knjige prve čitala, Obožavatelj Tre, mi smo imali zajedničkog prijatelja, njegovog nakladnika Branka Čegeca. I onda se dogodilo nešto nevjerojatno, da on piše povijesni roman i da mu ja kažem, ja sam doktorirala na povijesnom romanu. I sad, kako meni nedostaje predavonica, ja sam profesorica u Miru, puno sam vremena svog profesionalno potrošila upravo čitajući povijesne romane. Zanimalo me što to čovjek koji je političar, koji je tako uspješan gradonačelnik jednog takvog grada i koji čuva tu Bosnu i Hercegovinu, onako kako je bila i tako bi trebala biti, kako je on povijesni roman piše. Naučili smo da povijesni roman može biti povijesni roman koji poštuje povijesni dokument, gdje autor na početku se obraća svojim čitateljima i uvjerava ih da je on te sve dokumente pročitao, da uvjerava u vjerodostojnost onom o čemu će govoriti, da puno citira, da umeće dokumente, da umeće literaturu, da bi mu mi vjerovali. Da junaci povijesnih romana moraju biti jake povijesne osobe kojima ćemo se mi diviti, da nemaju pravo na pogrešku običnog čovjeka i da ti naši autori svih povijesnih romana moraju umetnuti nekakvu ljubavnu priču da bi u stvari priča bila i dodatno zanimljiva. Da bismo im pratili nekakav ljubavni sloj, ljubavne intrige, a pritom bi nam pisac švercao povijest. Drugi model je nastao malo poslije, meni iz najdražeg autora Nedeljka Fabrija, dakle model koji sumnja u povijest, govori da je povijest ništa drugo nego ponovljivost, za razliku od ovih prvih naivnih koji su mislili da je povijesni napredak i da ćemo mi pročitati povijesne romane, nešto naučiti i biti pametniji u našoj sadašnjosti. Ovi drugi su mislili da je povijest ludost, jalovost i smrt,
da se od povijesti ne može umaći, da političari u stvari posiju povijesni drač, a da smo mi slabi junaci, oni čija imena nisu u povijesnim leksikonima i povijesnim priručnicima, jednostavno žele te velike povijesti, da se taj drač lijepi na naše nogalice, a mi onda moramo vlastitim rukama taj čičak povijesti skinuti za svojih već krvavih nogu. Tamo nije bilo godina, jer životi pojedinaca se ne moraju odrediti godinama, bilo je godine te i te kad je zazvonio to. Jer se život nas običnih svodi na nekako međuvrijeme. Nažalost, na ovim prostorima to vrijeme i međuvrijeme može se definirati kao međuvrijeme između dva rata. I sad imam političara, mora postojati sistem analogičnosti, jer pisati o prošlosti, a da ništa ne govori o našem vremenu, ni to nema smisla. Lako je čitati povijesne romane nekih stranih književnosti kada se ne tiče je li pisac pogriješio u imenu lika, je li pisac pogriješio u godini. Ali kad pišemo o nacionalnoj povijesti, itekako smo, pogotovo mi Jovnika, itekako osjetljivi. I sad, pisac, uspješan političar, čovjek kojeg ljudi vole, piše povijesni roman. Kakav? Onako mudro, kakav on u stvari jasno jest, mudar čovjek. Uzima najbolje iz jednog i iz drugog modela. Zna da čitatelja ne treba opterećivati, praskakati iz godine u godinu, nego mu treba dati kronologiju. To uzima od prvog modela, piše kronologiju, ali piše o velikom povijesnom junaku, ne na način na koji su pisali pisci u prošlosti o velikom povijesnom junaku, nego piše o povijesnom junaku sa svim njegovim slabostima. Dakle, sa slabostima i veličinama i običnog čovjeka. I onda stavlja, dakle, prvo lice jednine, ima pravo, jer prvo lice jednine je ponovo prvo lice jednine čovjeka koji je njemu blizu. I on je njega vidio u svim slabim situacijama. Da nije isprepovjedano prvim licom jednine prijatelja Tvrtkova, on ne bi imao pravo govoriti o njegovim ljubavima, njegovim čežnjama, njegovim slabostima i njegovim veličinama. Zato je Jasmin Imamović velik autor i velik pisac. Dakle, neću sad ovdje više biti profesorica pa dalje tumačiti sve ono što bih htjela. Dakle, uzima od jednog i drugog modela sve najpametnije i zna ono što bosanski pisci dobro znaju, da vrijedi samo ono što smo zapisali. Mi našim potomcima u nasljeđe možemo ostaviti svašta, materijalno, ali najvažnije što im možemo ostaviti je priča o nama. Dakle, tu priču o nama treba povjeriti svjedoku u kojeg imamo povjerenja. A Tvrtko je imao povjerenja u onome kojem govori o svom životu. Ja kada bi sada još uvijek predavala, ja sam švercala Jasminov roman Molim te zapiši, čak i u korpusu suvremene hrvatske književnosti i volim se to činila, jer znam da sam bila time inspiracija i on nekim mladim ljudima, pa da je njegov naslov Molim te zapiši iz 2009. postao je naslovna pjesma grupe Silente. Tako da to je bio rezultat jednog mog predavanja nakon romana Molim te zapiši. I da bi sada trebalo promatrati, Jasmin piše vrlo pametno jer u stvari heft koncept, kako bismo i rekli, uvezuje sva svoja djela. Molim te zapiši o Stjepanu II. Kotromaniću jednostavno se ovdje nadovezuje da pričamo o njegovom nečaku. Imamo dva u jedan u stvari. Tako bismo mogli povezati njegove prve knjige i njegovu knjigu o Drugom svjetskom ratu sve u jedno, jer je to riječ o odnosu u stvari vlasti, pametne vlasti i slavih pojedinaca i vlasti koje ne upravlja tim pojedincem jer je na dobro tom pojedincu. Voljela bih govoriti o Jasminu i u kontekstu upravo tog žanra, jer likove koje on spominje u ovom romanu o Banu pa kralju Tvrtku su likovi koji šetaju hrvatskim povijesnim romanom i kada bismo to napravili, puno bismo rekli u našim vezama. Jer junake koje on spominju i naši pisci koji nisu poznati u hrvatskoj historiografiji, kao što je Milutin Majer, Velimir Deželić, pa čak i Kerubin Šegić koji 1905. piše roman Posljednji Kotromanići, znači o Stjepanu Tomaševiću, a mogli bi se govoriti o ženskim likovima koji jednako prolaze i kod Tvrtka i koji prolaze jednako kod Jagode Truhalke i njenom romanu Vojađa s kraja 19. stoljeća. Ponovo žena koja je voljena, ali koja mora biti žrtvovana zbog ideje države, ideje nacije. Nema pravo na ljubav, domovina je uvijek na prvo mjesto. Jasmin Imamović, njegova rečenica je poetska. On kad naslovi, pao je snijeg. Pao je snijeg, to je obična rečenica. Sasvim obična, djeca bi lako analizirala na naslovi sintakse.
Ali kad on kaže pao je snijeg, onda meni otvara sva ona znanja o tim svim bosanskim snjegovima. Nije neobično, Sandra me ne gleda, nije neobično što upravo hrvatski pisci i svi drugi pisci iz Bosne snjegovima jednostavno ne posvećuju puno prostora. Josip Mladić, on ima 20 vrsta snjegova, vjerojatno, u svojim romanima. Zašto? Jer je zlo u toj našoj lijepoj i velikoj Bosni, u stvari, kao što ste rekli, velika, mala prostorom, velika ljudima, ali u vrijeme tvrtka i velika prostorom. I za koga onda sve to piše? U čije ime on govori, piše za povjesničare književnosti koji to moraju staviti na nekakve popise literature. Za teoretičare književnosti koji sad imaju potpuno novi model romana o povijesti, povijesnog romana. Za sve nas koji smo vezani za Bosnu, koji smo došli iz Bosne ovdje, i sad ću reći sasvim nešto osobno, koji smo uvijek prozvani, makar u komentarima na Facebooku, ako se sruši, posjeća Magnolija, nije ni čudo jer je došlo u Zagreb toliko tisuća Bosanaca. Moj čača je volio cvijeće više nego svoj život. Nikada on, Bosanac, ne bi posjetao jednu Magnoliju tamo gdje je u Zagrebu posjećena. Ako se napune centri za glazbom za koju se ja pitam što se dogodilo, onda kažem, nije čudo kad ima toliko Bosanaca. Koliko nas ima kad smo toliko mogli puta napuniti taj veliki prostor. On je na roman i za one koji jesu u Bosni, da se pokaže kako je Bosna bila, ali on je ponajviše roman, sad se ispričavam i da sam malo mudrija, da sam rođena južnije u Bosni, a ne u Bosanskoj Posavini, možda bi to ne bi rekla. On je pisan za sve one koji će se baviti i bave se politikom. Ja sam nakon rekla da bih prije nego što se prijave na one liste na izbore političke, trebali pročitati 10 povijesnih romana. Ja bih lijepo propitala i onda bi smjeli doći ili ne smjeli doći na listu. Ovo su Jasminovi romani o povijesti, su romani za političare da se pokaže da velik političar i onaj koji voli svoj narod i dobro voli svoj narod može biti samo onaj koji se ne boji darovitih ljudi. Jer biti u sjeni velikog hrasta koji štitite je sasvim je ugodno i jako lijepo može živjeti i jako lijepo napredovati. I Stjepan II. Kotromanić ili Kralj Tvrtko nije se bojao velikih ljudi. I tu sad iskače i moj prijatelj Jasmin Imamović, političar, koji piše upravo takvim vladarima jer je tako vladao. Okruživao se darovitim ljudima, ljudi su ga voljeli i zbog toga je dugo trajao, ali znao kao primadona kada se treba povući za scenu. Ja se tebi zahvaljujem za ovaj roman, zato što sad svoje kćeri znam odgovoriti na pitanje je li Bosna ostala na nebu. Prava Bosna živi danas u literaturi. Jer oživljava onaj glas koja službena zajednica osudila na šutnju. Ja vam čestitam, mogu reći, naš zajednički dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Profesor dr. Sanjin Kodrić redovni je profesor bosanske i bosansko-hercegovačke književnosti, teorije književnosti na odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao gostujući profesor ili po pozivu predavao je na diplomskim, magistarskim i doktorskim studijama na više sveučilišta u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. U fokusu njegovog znanstvenog interesa prvenstveno je novija bošnjačka i bosansko-hercegovačka književnost, dakle književnost 19. i 20. stoljeća, kao i kulturna povijest Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Autor je više od 100 naučnih i stručnih radova objavljenih u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, te 6 autorskih naučnih knjiga. Sudjelovao je u vođenju i organiziranju preko 50 domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj naučni, akademski i kulturni rad, uključujući plaketu Hasan Kaimija za najbolju knjigu iz humanističkih i društvenih nauka, objavljenu 2018. godine u Bosni i Hercegovini, koja mu je dodijeljena, ta nagrada, za knjigu Bošnjačka i bosansko-hercegovačka književnost. Profesor dr. Sanjin Kodrić je danas predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Profesore, izvolite.
Sve vas srdačno i toplo pozdravljam i moram, evo ako smo već krenuli sa ovim nekim intimnijim pristupom, moram reći da mi je iznimno drago da smo večeras ovdje. Naš put do Zagreba bio je neobično dug. Krenuli smo negdje jutros dosta rano, najprije ka Tuzli, onda od Tuzle ka Sarajevu, ka Zagrebu, pardon, već sam umoran, i ta dužina puta koja je uzrokovala i umor podsjetila me na neku u posljednje vrijeme sve izraženiju udaljenost drugih vrsta između Sarajeva i Zagreba. Mene tako to intimno boli, mene tako to intimno smeta, mislim da je to neprirodno i da na svaki mogući način trebamo raditi na približavanju Sarajeva i Zagreba, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, naših naroda, naših kultura, svega onoga što je nama zapravo zajedničko. Trebamo graditi te mostove i izuzetno sam sretan što je ovdje među nama večeras profesorica Julijana Matanović, jedan od najljepših mostova koji postoje između naših država i naših naroda, i hvala Julijani na tome i na ovom krasnom izlaganju koje je vrlo teško nastaviti na način kako to učinila Julijana. Međutim, jedan od načina kako graditi dakle, te mostove među ljudima, među književnostima, među kulturama jeste i roman Jasmina Imamovića, Ljetopis o kralju Tvrtku. Jedan tekst, književno stvarenje koje ja iznimno cijenim, zato sam s radošću pristao biti promotorom toga romana večeras ovdje u Zagrebu, baš povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja nažalost ne znam, ili nisam spreman otvoriti se toliko privatno, emotivno, kako to sjajno radi Julijana Matanović. Ja ću se zatvoriti u kukuljicu nauke o književnosti, književne historiografije, književne teorije, ali dakle na jedan način s nekim olakšanim meta jezikom, primjera ovom svečanom trenutku i širem skupu kojem večeras ovdje prisustujem. Dakle, hoću reći da je roman Ljetopis o kralju Tvrtku Jasmine Imamović jedan od posebno važnih, istaknutih tekstova naše književne savremenosti, ali i više od toga, on je, govoreći jezikom teorija kulturnog pamćenja, svojevrstan tekst kulture. Dakle, to znači jedan iznimno važno književno stvarenje koje duboko zalazi, duboko prodire u našu kulturalnu svijest, mijenjajući na način koji je u osnovi temelji. Zato ovo je roman koji među svega ostalog izgradio neke spomenike u Bosni i Hercegovini, dakle koji je u društvenoj zbiri svega nekoliko godine nakon svoga objavljivanja počeo praviti vrlo važne promjene, uključujući promjene u svijesti svih nas, i to je nešto o čemu ću govoriti u nastavku. Kao takav, on se uvezuje u niz nekoliko vrlo značajnih ostvarenja naše književne povijesti, a koji tematiziraju to jedno posebno za nas važno razdoblje bosanskog srednjovjekovlja, odnosno bosanske srednjovjekovne države. Svima nama, kada kažemo književnost o srednjem vijeku, književnost inspirira na srednjem vijeku, književnost koja na neki način tematizira bosansko srednjovjekovlje, odmah na um pada pjesnička zbirka Kamen spavač Marka Dizdara iz 1966. godine. Odmah zatim tu se javio i Dizdarevi stari bosanski tekstovi 1969. godine. Dakle, dvije knjige koje su također promijenile našu svijest i izazvale svojevrsno otkrivanje bosanskog srednjovjekovlja, ne samo u našoj književnosti i kulturi, već uopće u našem društvu. Vjerovali ili ne, sve do pojave Marka Dizdara mi u Bosni i Hercegovini smo bili gotovo u potpunosti nesvjesni bosanskog srednjeg vijeka. Prolazili smo pored tih stečaka, pored tih srednjovjekovnih nekropola, nazivali ih nekim novim, drugačijim imenima, nekim grčkim grobljem, kaurskim grobljem, rimskim grobljem, ali nikako po tim stecima
nismo vidjeli grobišta naših predaka, groblje naših predaka, rake sa ostacima naših predaka, niti smo se s njima u toj mjeri identificirali. Kameni spavač Makar Dizar 66. godine zapravo skreće pažnju da ti ljudi postecima, ti kameni spavači jesu zapravo naši preci. A da ta Bosna, prezrena, složena i gladna i kakav god hoćete, kako neko mako opisuje, da ta Bosna zapravo jeste jedna stara zemlja koja nije jučer postala, koju ne predstavlja, ako uđemo u politički diskurs, samo oni fabrički dimnjaci koji su nekada bili na našem republičkom jugoslavenskom grbu, nego upravo ti steci, ta jedna starostavna, daleka, duga povijest koja je mnogo složenija, mnogo kompleksnija, mnogo bogatija, mnogo sretnija nego li je Bosna kakva se često i tada, a pogotovo danas, percipira. Međutim, nije dakle Mark Dizar jedini koji je tematizirao srednjovjekovnu bosansku povijest, baš njegovim tragom nastaće jedan bum na našoj književnosti i ovdje imam potrebe, se nalazimo u Zagrebu, spomenuti Nusreta Idrizovića. Jednoga pisca, jednog od onih naših mostova koji nas povezuju, koji je inspiriran s bosanskim srednjovjekovljem, ostavio čitavu jednu proznu, eseističku, književnu trilogiju, evo, nećemo ovaj put o njoj govoriti, nekom prilikom kasnije možemo. I tu su, dakle, nakon toga i brojni drugi pisci prema našoj književnoj sadobnosti, ali onda se prisjećamo i nekih pisaca iz naše književne prošlosti. Između ostalog, tu je primjerice Nikola Šop, također jedan od pisaca koji nas povezuje. Tu je Safet Bašević, također jedan od pisaca koji nas povezuje. Dakle, mnogi drugi pisci od kraja 19. pa tokom cijelog 20. stoljeća, pogotovo srednjeg 20. stoljeća, kao jedno od svojih obsesivnih tema imali su upravo temu srednjovjekovne Bosne. Zato je ova tema jedan od postala vremenom, jedan od povlaštenih sadržaja našeg kulturalnog pamćenja. Teorijski govoreći, ona je postala svojevrsna figura pamćenja. Nešto što se stalno ponavlja i što nas stalno podsjeća. To je priča o početku, Fundirajuća priča, za svaku zajednicu nužna, važna, nikad do kraja ispričana priča o početku, ko smo, šta smo, odakle smo, zašto smo i tako dalje. To je naravno priča o identitetu, ali ne u samo onom banalnom smislu kojim se često mlati, najveće reći kolokvijalno u dnevnoj političkoj sferi, već u onom smislu da se razumije Bosna, da se razumije njen povijesni usud, da se razumije njena povijesna sudbina i sudbina pojedinca i kolektiva unutar njih. To je dakle velika jedna historijska tema koja se ponavlja u našem književnom uče, kasnijem kulturnom stvaranju, ali najviše od toga. To je tema kojom otkrivamo Bosnu kao bosansku terru incognitu, kao bosansku nepoznatu zemlju, kojom tu zemlju otkrivamo i nama i drugima, ali i nama samima. To je tema kojom otkrivamo sebe. U taj veliki povlašteni niz pisaca koji su se na ovaj način bavili temom srednjovjekovne Bosne, kojima je srednjovjekovna Bosna bila izazov, poticaj, žudnja, čežnja. Evo, zapisao sam ovdje jednu misao Nusreta Idrizovića koji kaže: stečaj je za mene jedan veliki bol. U niz takvih pisaca, koji u jednoj rečenici mogu sažeti puno toga, kao jasno u svojoj toj rečenici Pao je snijeg, u takav niz pisaca svojim romanom I molim te zapiši iz 2009. godine, a pogotovo romanom Ljetopis o kralju Tvrtku iz 2019. godine ulančava se i Jasmin Imanović. Profesorica Matanović, kao uistinu stručnjakinja za oblast historijskog romana, zapravo rekla je, kad to prevedemo na ovaj strogi meta jezik nauke, da roman Jasmina Imanovića nalikuje, ali nije klasični historijski roman. Dakle, to jeste roman koji priča priču o prošlosti, koji počiva na historijskim činjenicama, koji je historijski fundiran,
čije su ličnosti, čiji su likovi zapravo realne historijske ličnosti, dok to nije klasični historijski roman, jer on ne ostaje na tome. S druge strane, to nije ni onaj, evo opet govoreći meta jezikom nauke o književnosti, novohistorijski roman, novopovijesni roman, kome je povijesna zbilja, historijska zbilja, tek moguća scena za univerzalnu ljudsku sudbinu, univerzalnu ljudsku situaciju, tek povod da se razumije povijest, povijesni usud, filozofija povijesti, položaj čovjeka u povijesti i tako dalje, je zapravo jasno i jako stao i da stvarno ispriča povijesnu priču. To pogotovo nije neki metafikcijski historijski roman koji se bavi konceptom konstruiranosti povijesti i tako dalje. Recimo, to nije roman tipa romana Pavla Pavličića, ako imam potrebu da to spomene, se nekada davno diplomirao na romanima Pavla Pavličića, jer to je asocijacija. Dakle, to je roman koji zaista na jedan vrlo specifičan način, kombinirajući elemente oba ova, pa čak možda u nekim segmentima ovog trećeg modela, konstruira jedan zasebni, hibridni, rekao bih, model historijskog romana. O čemu je dakle to roman? Ljetopis o kralju Tvrtku. S jedne strane on prati ovu državničku povijest Tvrtka od Bana, glasovitog Bana koji skreće pažnju na sebe na nekom viteškom turniru u Budimu, preko izrastanja jednog bosanskog Bana u bosanskog kralja, prati dakle njegovu i državničku, možemo reći, povijest, jer onu intimnu priču koji kazuje onaj koji je njemu u početku učitelj, možemo reći savjetnik, a zapravo sebe je najbliži mogući prijatelj, kako to Dijana sjajno istaknula. To je ona jedna intimistička perspektiva koja istovremeno s druge strane i objektivna, koja omogućuje obje ove slike Bana, odnosno kralja Tvrtka. I njegov portret kao državnika, i s druge strane njegov portret kao čovjeka od krvi mesa, sa svojim ljubavima, sa svojim zanosima, svojim razočarenjima, strahovima, zebnjama, sumnjama i tako dalje. Ali i mimo toga, ovo je zapravo, ja bih rekao, više roman o Bosni. O Bosni. Onoj ljepšoj Bosni. Onoj zaboravljenoj Bosni. O Bosni o kojoj mi iz Bosne tako malo znamo, iz koje se tako malo identificiramo, a koje to još manje znaju i koji još manje kao tako identificiraju oni drugi. Ovo je san, jedan romanesni san, ali historijski zasnovani san o Bosni, kakva je ona nekoć bila i kakva želimo da je ona nekoć bila. Ovo je dakle svojevrsna zrcalna priča u odnosu na bosansku savremenost, ali s druge strane je i roman koji priča o bosanskoj povijesti istovremeno, rekao bih, stalno korespondira, stalno referira na ono što je i bosanska savremenost. Kao da nam se povijesnom pričom pokušava ponuditi model za ono što Bosna opet možda može biti ako, se potrudimo, ako budemo imali onaj odnos ka Bosni kakav u ovome romanu reprezentira njegov Jasminov Ban, odnosno kralj Tvrtko. Ovo je, dakle, mogu reći na neki način i roman s tezom, i to je ono što povezuje Jasmina Imamovića kao pisca i Jasmina Imamovića kao političara, ali roman s tezom ne u onom negativnom smislu riječi. Mi koji smo čitali književnost, recimo, jugoslavenskog socijalističkog realizma, često imamo negativnu konotaciju na spomen romana s tezom, ali zapravo ovo je roman, drugačije možemo reći, sa jednom moćnom, snažnom porukom, sa jednim podsjećanjem na upravo početak, dakle na novo traganje za našim početkom. To je jedna uistinu fundirajuća priča jednog, rekao bi se, kontraprezenskog sjećanja, zato što nam otkriva jednu drugačiju, ljepšu, bolju Bosnu, ali i, rekao bismo, prospektivno pamćenje. Dakle, šta to znači? Sugerira da takvo što ponovo može biti u
budućnosti. I u svemu zapravo to je roman kulturnog pamćenja, zato to jeste roman koji počeo mijenjati našu stvarnost. Tek onoga trenutka kada jedan tekst počne mijenjati stvarnost, kad izađe iz književnosti u zbilju, on zapravo postaje roman kulturnog pamćenja, a za ono što je u našim bosansko-hercegovačkim društvenim i političkim uvjetima, u našem svakodnevnom životu jako važno, temeljno važno, do čega ovaj roman mora biti čitan od Zeinovog uzrasta pa nadalje do najstarijih, dakle od uzrasta djeteta pa nadalje, jeste što je ovaj roman čije nevjerovatne društvene kohezije. Roman koji se na sve hoće okupiti u Bosni. Jer kralj Tvrtko Jasmija Imanovića nije neki okrutni kralj, vladar, uspješni, tako ne, on je prije svega kralj okupitelj. On okuplja. On je zapravo idealni predak svih nas u Bosni. Svi mi u Bosni možemo se, bez obzira kojem narodu, kojoj etničkoj, nacionalnoj zajednici pripadamo, svi se mi možemo ogledati u Tvrtku. Jer on zapravo nije ničiji isključivo i on je istovremeno svačiji. Dakle, ovo je roman za Bosnu toliko potrebne inkluzije, toliko potrebne društvene kohezije. I da Jasmin Imanović ništa drugo nije napisao osim ovoga romana, bio bi veliki pisac naše književnosti i kulture. Zato je ovo možda i najljepši način kako ovdje u Zagrebu možemo slaviti i proslaviti Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Jer ovaj roman pokazuje veze među ljudima i narodima. A tome valjda treba između svega ostalog služiti ukupno sva književnost, sva kultura, sve ono što je ljudsko djelovanje. I zato će ovaj roman, vrlo brzo je dakle to ću objaviti, vrlo brzo prerasti u operu, prvu bosansko-hercegovačku kraljevsku operu, koja je u pripremi, te ćemo jezikom jedne druge umjetnosti, jezikom koji je možda još univerzalniji, a to je jezik muzike, još više povezati ljude, još više povezati narod. Hvala vam na pažnji i sretan svima, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Sad par rečenica, prije nego što damo riječ gospodinu Imamoviću, par rečenica dakle i o autoru romana. Jasmin Imamović je bosansko-hercegovački književnik i političar. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, piše romane, eseje, scenarije, radio, drame i tako dalje. Kao pravnik objavio je 3 knjige i 20 radova iz oblasti evidencije nekretnina i stvarnih prava na njima. Romani Ubijanje smrti i Besmrtni jeleni su mu nagrađivani, a pored ova 2 romana objavio je romane Obožavatelj trena, zatim roman Slana zemlja i ovaj o kojem večeras govorim, Ljetopis o kralju Tvrtku. Djela su mu prevođena na engleski, poljski, njemački i francuski jezik. Član je društvo pisaca Bosne i Hercegovine, inicijator nagrade Meša Selimović koja je utemeljena 2021. godine u Tuzli. Od 2001. do 2022. godine gospodin Imamović je gradonačelnik Tuzle. Član je predsjedništva i glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, a od 2022. godine i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja sam postao 14.2. gradonačelnik, a već za 2-3 mjeseca bio je to prvi poziv da se ustanovi nagrada. Bili su neki književni susreti koje nam je jedna strana zemlja, ali nema veze, jedna prijateljska zemlja, da ne prozivam sad te zemlje, upriličila. I to je bilo u Pazinu i kad okupi nas pisce, samo što ne dobijemo vreće za spavanje. Onda je tamo, onako gledano, bio je tu neki kulturni ataše, a ne bosansko-hercegovačke ambasade, nego taj strani. I sad kako sve plaća, mi stalno moramo slušati njegove pokušaje za doručak, ručak, večeru, neke njegove književne pokušaje. A niko od tih ljudi nije znao da se ja, od pisaca, ili skoro niko, da se bavim politikom. I onda su pročitali, onda me zove Mitja Čandar iz Ljubljane i kaže mi smo se ovdje napili, Tuzla je naša
jesi ti taj, ja mu kažem Imamović, ona mi te često prezime, nisam ja. To je nego, joj, pa ja sam ljude pozvao, mi smo se ovdje napili, pa ispašću budala, i tako, jeste, komitija naša je Tuzla i sad ćemo mi osnovati susrete koje će pokazati poštovanje prema knjizi i to prema romanu, prema književniku. I dobra je to nagrada, jaka nagrada. Dakle, najbolji roman na govornom prostoru Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I evo traje evo i nakon mog dobrovoljnog povlačenja, izvrsni Zijad Bugarić, naravno da je nastavljeno, koliko znam, naša plemkinja Bosanka Ilijana Matanović je opet u našem žiriju, članica našeg žirija za nagradu Meša Zrnović, tako da je. Jel se vama nekad desi da krenem sad u neku sobu u stanu i zaboravim pošto sam krenuo? Onda se vratim na isto mjesto, i sjetim se. To se meni dogodilo ovdje večeras, čim sam ušao. 6. mjesec 1995. promocija moje knjige Ubijanje i smrt. Neki kažu roman, neki kažu zbirka priča, a ja kažem knjiga. I čitala je tekstove pokojna Ena Begović i Zijad Gračić, iz gimnazije, koji nije mogao doći na promociju, ima neku intervenciju na nozi, nešto ortopedski, a nije opasno po život. I ne, ja mislim tamo u Rijeci Opatiji. Dalje, Gordan Marić je govorio o knjizi i tih dana ja sam došao, ne sam mogao oštampati uposnih knjiga, to je 95. godina, nema papira, dakle to košta ogromno 20-30.000 maraka, što je ovdje koštalo jedno 4.000. I onako polako dođem tu, obilazim i odem tamo, ugledam jedno čudo od duhovne snage, talenta, boje glasa, izgleda. I znam, to je to u Mimari nastup je imala Sandra Bagarić, ali ja tad nisam znao da je Bosanka. To je normalno, srce ovoliko, eto dobiješ zaslugu, tuđom zaslugom da se osjetiš ponosno, lijepo, ali ne, nisam ja ponosan na Ilijanu Matanović što je ona Bosanka. Meni je samo drago što je Bosanka. Bio ponosan i da nije Bosanka, normalno. Kao što sam ponosan na Stjepana Mesića, što je ovdje i kome se zahvaljuje, koji nije po rođenju Bosanac, ali Bosanac u srcu. Kao što sam ponosan što sam imao čast upoznati predsjednika Ivu Josipovića. Dakle, lijepo se ovdje osjećam, hvala vam što ste došli. Ja pišem iz čiste ljubavi, iz unutarnje potrebe. Pisanje je ko neka ovisnost o ljubavi. Nešto bi bilo kad ne bi pisao. A vjerujem u ljubav. I svaka moja knjiga je ljubavna knjiga. Pošto sam dugo u politici, pa moji su romani pretežno politički romani. Jer onoga Galeba Jonatana Livingstona napisao je pilot. Mogu razumjeti te situacije, te okolnosti, pošto je Bosna i Hercegovina bila žrtva agresije, pa tek sam je tad zavolio. Kad sam bio prinđen i branim i Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu, tek sam onda vidio i shvatio koliko ju volim. Ko je prije razmišljao o toj ljubavi? Jer sam imao potrebu o tome da pišem. Ja vjerujem da svijet nije nastao da bi nestao, nego da nestaje i nastaje u svakome trenu i tako vječito traje. Ali u svakome trenu, zato mi roman Obožavatelj trena, kojeg sam provlačio, zapisala je to moja draga Ilijana, baš to Obožavatelj trena, taj tren je uvijek uzrokovan ljubavlju, uvijek novog stvarnog svijeta. I imamo deficit ljubavi. Ono nije muški, sve su političari muški i nije muški da on govori o ljubavi. Nije.
A čim popiju malo u kafani, samo ruke dižu na one ljubavne. Neće da prizna. Nije muški. A trebalo bi u politici da bude mnogo više priče o ljubavi. Jer je svijet od atoma do kosmona sačinjen od različitosti. I ja sam pokušao u mojim knjigama harmonizirati te razlike. Imaju različitosti, svaku različitost poštujemo, ali mora biti i jedinstvo, pa da imamo jedinstvo različitosti koje je u pozadini svega. I ne smije to biti zabranjeno. Kad je bio Papa Franjo u Sarajevu, i sad prevodimo Papa na talijanskom govori, i on prevodi prevodilac. I u jednom Papa reče fratellanza e unità. Zakova prevodilac mali, gleda tamo nekog šefa i onda nekako kaže da budemo ko braća jedinstveni. Nije Papa rekao bratstvo i jedinstvo. Šta je loše da ljudi budu braća? A da bude čovjeku brata, ne vuk. Šta je loše u tome da budemo jedinstveni kod ostvarenja nekog cilja kojeg svi želimo? Kako nam zabranilo ljubav, a trebalo bi, pogotovo u Bosni i Hercegovini, ali na cijelom zapadnom Balkanu, a vidimo u Evropi i svijetu, stvarati tu metodu harmonizacije odnosa među razlikama, a da u osnovi te metode bude ljubav. Međusobno poštovanje, međusobna ljubav. Ljudima je drago da se vole. Zato su mi ti, po nekoj hronologiji, mislim da je jako važno za Bosnu i Hercegovinu, temelji suverenosti, suveren bosanski kraj tvrtko. Za mene su to najvažniji ban Stjepan II. Kotromanić, on je odbio agresiju srpskog cara Dušana na Bosnu 1350. godine. Imam iskustvo te agresije, nažalost. To iskustvo imam, a imam činjenice. Kod činjenica, predsjedniču Josipoviću, ja nisam koristio metodu povjesničara, nego pravnika. Ono naše potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja. Dokumenta. Imam dokument, sad ja o njemu mogu da maštam. Ali imam dokument koji prouzrokuje priču. Tako da, ste mi ovdje činili veliko zadovoljstvo i veliko poštovanje. Hvala vam na ovolikom odzivu. I ono jedino što mi je neugodno, što kada su Julijana i Sanja na meni govorili, ja sam se osjećao kao da sam na sopstvenoj komemoraciji, a živim. Velika mi je čast da veliki političar, sigurno najveći na Zapadnom Balkanu, poslije Titove smrti. Iznenadilo me tako brzo prošlo roman ovaj. I javlja meni da mu se knjiga sviđa, kad smo se prvi puta vidjeli, on kaže, volim sada da krene priča o Bosni, povijesti Bosne, da imam odgovore, ali ako me neko zbuni nekim pitanjem, na koji ne znam odgovor, ja kažem, pitajte Manolića, on se toga sjeća. Ja samo želim na kraju da se zahvalim Jasminu Manoliću što je prihvatio moj poziv da nam uveliča čast i slavlje ovog neobičnog načina proslave Dana državnosti, to jest Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Biće i prijema klasičnih, ali smatrala sam da prvi dan nezavisnosti, to jest prvu proslavu Dana nezavisnosti, tokom mog dolaska ovdje proslavimo upravo na ovakav način. Knjigom Bosna i Hercegovina jesu i ćevapi, i bita, i kolo, ali je itekako i knjiga. Hvala Jasmina. Hvala vama i vašim pomoćima. Naravno, moram se zahvaliti predsjedniku Mesiću, predsjedniku Josipoviću, Mufti Hasanoviću i svima vama što ste došli večeras ovdje. I naravno našoj Sandri koju ne damo, ali naravno ona je svima nama veoma draga. Ja se zahvaljujem ambasadorici Bosne i Hercegovine na pozivu. Još jednom se zahvaljujem svima. Prije nego što završimo, ja vas molim, ovdje lijevo, onaj koji je zainteresiran može po jednoj vrlo prigodnoj promotivnoj cijeni kupiti knjigu. Jasmin će biti ovdje u biblioteci, pa ako želi možemo tu knjigu i potpisati. A vas sve pozivam na
čašu soka, vina ili već ko šta hoće da popije. Hvala vam još jednom i sretno.